ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Дӯстони азиз, имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар минтақаи Тоҷикистон ба шуморо пешкаш мекунем. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ ягон техника квартира аппарат хулоса любое чиз доред, дар ватсаи мо роя кинед 911 32 43 44. Суратоша қатъи маълумотош ёки видеоша роя кинед, реклама карда фурӯхта медиҳем. خب دوستان عزیز نگفتن امانت که کسانی که در فدراسیون روسیه باشید تلگرام داشته باشید، ما در تلگرام کانالمون همه روزه یعنی که نوارهای خانه های فروشی را و مثال خانه که قبول کردن در مون تلگرام میپرتیم. سیلکای تلگرام کانالمون در تای کامنتر مونده، حتما بدورین در تلگرام подписаться کنید. رحمت کلام برای دستگیریتون. خلاصه دوستانی عزیز، نوار بهترین شده مرحمت تا آخر تماشا کنید. به همتون تماشای با فراغت را خواهان هستیم. دوستانی عزیز، کسانی که بلیط‌های ارزان کوفته سا باشد یعنی که اویاکاس ارزان، مرحمت ما به شما شرکت بادران توصیه می‌دهیم. شرکت حاجی اهلی است که در این ساحت 10 ساله تجربه کاری دارد. کمپانی بواردان است دوستانی عزیز، میتونید بدیل پور بلیط رو خرید کنید و از نام سامانه ما نسیم تجه سلام رسونید. دوستان رقم های واتساپ در اکران شما مرحمت میتونید مراجعه کنید. به همتون راه سفید خداوند نگهبانتون باشد. دوستان عزیز، میگذاریم با یکمین اعلان امروزه. خب با یک اپرا خانه در کار برادری عزیز از شهر کلوب پیش بازارچه سامانه یا که طرفای پیروی مای باشه گفتگی در خانه 10 سوتق زمینه تا 100,000 سامانه گفتگی که داره، یعنی که همه قدر زور میرسه تا 100,000 سامانه در کار. دوستان عزیز، کسانی که از شهر کلوب خانه داشتگی باشید با همین اپرا در واتساپشون پارتویت صورتاش یا که ویدیوشه رقمای واتساپش +7 916 041 01 97 قده میتونید. دوستان عزیز با همین اپرا پارتویت اپا سروشنه خریدنی، یعنی که خانه میخرد در خانه که مثال بالی منی بدون زندگی کنید. مساحت زمینش اوقا کلان نباشد، 2 سوتق زمین باشد میشود. مرحمت دوستان طریق واتساپش میتونید در تماس شوید. التماس بیهوده زنگش نزنید. دوستان عزیز، کدومی که خانه دارد همو میتونید بنویسیش. دوستان عزیز، دومین اعلانمان خانه فروشی است. قرار دارد در شهر نورک در دهه کیبیل قرار دارد. 4 در خانه هست و در 8 سوتق زمین جایگیر شده است. گفتگی حجت‌های خانه همش 100% آب سفید هست. یک تا کلیداری کلان دارد. در بیرون یک خانه دیگر دارد، فقط برداشتگی تمام گفتگی یک خانه‌چه، یک تا بانیا، یک تا آشخانه، الاخانه، بعد الاخانه 2 تا دیگر آغل خانه دارد برای مول کردن. یک تا دیگر هزم خانه دارد، حاجت خانهش یعنی که ریمونت‌های خوب کردگی درخت‌های میوه دهنده دارد. بارداران گفتگی که خانه را از 2 قسم تقسیم کرده می شود. از 2 طرف راه هست، راه ماشین گذار. خب در نزدیکی خانه گفتگی دوستان 2 تا مغازین دارد، میتپونگ، مکتب، همه چی دارد گفتگی. خلاصه خانه به همه شرایطش فروخته می شود. نرخ خانه را 440,000 سامانش میگه. از نام سامانه ما نسیم تجه سلام رسونید. ان شاء الله که باز کم ترک دیگر ارزان میکنند. دوستان عزیز، برادرایی که مثال اکا و دودار هستند میخواهند که در یک جا زندگی کنند، یعنی که گرد و اطرافش محکم، میتوانید 4 سوتق تقسیم کنید. اگر که مثال 2 کس که جمع کنید خب 220,000 سامانتون میرسه. برادرای عزیز، اینجا برای 2 اویله را یعنی که جای هست. دوستان عزیز، خلاصه دوستان عزیز خانه را با دقت تماشا کنید، یعنی که از همین جایی که آهن دوستان عزیز تقسیم کرده می شود، با 2 تقسیم کرده می شود، می توانید 4 سوتق تقسیم کنید. نرخ 440,000 سامان میگه. رقم های صاحب خانه 934 52 68 11. زمینش هم کلان هست، گرد و اطرافش محکم، آب سفید، یعنی که مشکلی نیست. اینا راهی دویمگیش، اینجاش هم راهی کلان است، جویباری آبم هست. میتونید دوستان مراجعت کنید و از نام سامانه ما نسیم تجه حتما سلام رسونید.
дӯстони азиз, сеюмин эълунамон заминаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Қишлоқи Бешкапа ва замин аз 8 сотик замин иборат буда, гирду атрофаш маҳкам. Оби свет дорад, мушкилӣ нест, яъне ки дар даруни қишлоқай. ҳамсоё зиндагӣ мекунанд, светам аю тарафи, яъне ки ҳамсоя кашида метонен. Гирду атрофаш маҳкам, 8 сотик заминаи дӯстони азиз, нархша 310 000 сомониш мега. Ноҳияи Ёвон, қишлоқи Бешкапа, 8 сотик замин, гирду атрофаш маҳкам. Рақамҳо барои тамос 966 155 46 86 кади ба ҳамин рақамҳо WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. бодорое ки аз Федератсияи Россия хонахар бошед дӯстони азиз, ина марҳамат хонаи фурӯшӣ ҳастед дар Тверская област. Вишни Валачок, посёлкаи Октябрская, улица Зелёни, дом 9. хулоса дӯстони азиз, хона аз 3 дархона иборат буда, 15 сотик заминай. дар наздикиаш мактаб, магазин, валберис, озон, детский сад, больница, гирду атрофаш маҳкам, кухни, баня. гуфтага ки газаш мушкилӣ надорад. Оби свет 24 соата ҳаста, гирди хона камера дорад. дар наздикиаш 200 метр, яъне ки дуртар, стансияи электричкаам мегузарад. нархи хонара дӯстони азиз 1 миллион 800 000 рубли русиш мега. боз муомила дорад. аз Москва 210 километр дур мебошад. хулоса дӯстони азиз, дар ин хона якамон бениҳоят, яъне ки меҳнат кардагиай. гуфтагае ки ҳамагӣ 18 то гӯсфанд дорад, 13 то гӯсфанди ҳомиладор, 8 то бузи майда, 3 то бузи калон, як та бузаш, яъне ки ҳомиладорай, 2 таи дигар бузи ширдор, яъне ки гуфтагае ки ҳар деш чиш кунем 5 литр шир медиҳад. ҳамагӣ молҳо дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад дӯстони азиз, бо нархи 250 000 рубли русиш мега. боз иншоалло ки камтар дигар савдо мешавад. хулоса 1 миллион 800 000 рубл хонаро мега, 250 000 рубл ҳамаи молҳоша фурӯхта метавонад. рақамҳои WhatsApp-аш, рақамҳои дастии монага дар экранони шумо. марҳамат дӯстон, занг бизанед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. марҳамат дӯстон. дӯстони азиз, 5 эълунамон замини фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Ҳисор, 8 микрорайонда қарор дорад. хулоса замин 7 сотик заминай гуфтагай, оби свет мушкилӣ нест, дар даруни қишлоқай, дар тарафи 8 микрорайон. нархи сари 1 сотиқа бодори азиз $7000 мега. боз иншоалло ки камтар дигар савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 975 28 26 26 WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp метавонед дар тамос шавед. дӯстон, мегузарем ба шашумин эълуни имрӯза. хоб, хонаи фурӯшӣ ҳастаи бодора қарор дорад дар шаҳри Леваканд, яъне ки дар шаҳри Сарбанд қарор дорад, деҳаи Истиқлол. 4 дар хона ҳастаи дӯстони азиз, 6 сотик заминай. нархи хонара 100 000 сомониш мега. рақамҳои соҳибхона 001 77 59 59 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Таҷи ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инаи рақамҳои WhatsApp мо ҳастанд. касоне ки хона, ягон квартира, мошин, замин, ягон техника дошта бошед, хулоса любое чӣ доред, дар рақамҳоро экран монда 911 32 43 44 суръатҳоша қатъи маълумотҳои пураш роя кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгиритон.
дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Норак. Хона коробка ҳастай, яъне ки деҳаша навистагӣ нав бардори азиз. 4 дар хона, 6 сотиқ замин. Гирду атрофаш маҳкам. Нархша 115 000 сомониш мегӯяд. Иваз карда мешавад ба ягон мошини майдақатӣ. Рақамҳои соҳибхона, яъне ки рақамҳои тсел дорад 938 99 96 69 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаратагӣ ниста қарор дорад. Хона аз 3 дар хона иборат буда ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Нархша сроочно фурохта мешавад 250 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастай. рақамҳои соҳибхона 907 19 19 16 ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо ҳатман яктага лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳана, деҳаи Гулисой. 4 дар хона ва дар 7 сотиқ замин ҷойгир шудааст. хона қарор дорад дар пушти гипсакардони гарав. ремонтҳои замонавӣ ба тамом, яъне ки 44 қади фурӯхта мешавад. дар берунаш кухни дегнохона қатъиам ҳастай. нархша 318 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 931 59 84 44 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 11-мин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Пухтар, пешина Қурғонтепа дар маҳаллаи Ғайрада қарор дорад. хоб то вокзала гуфтага ки 20 дақиқа пиёда роҳ мебошад. ҳавли 2 хона, веранд, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. об аз кача мебошад, яъне ки аз матор 24 соата свет ҳастай. масҷид, мактаб, садик, магазин, аптек ва медпункт тақрибан 15 дақиқа роҳ ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. дар хона 2 сотиқ замин. нархша 220 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, 12-мин эълонамон дар наҳори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Мавлавӣ. 3 километр аз, яъне ки дарвозаи Душанбе боло ҳаст. недавна ремонт шидагӣ ҳастай. алиша мешавад ба квартира духонага ё сехонага дар Душанбе. хоб лубой точкаш бошад гуфтагӣ мешавад. ҳуҷҷат надорад хона. обусвет дорад. чоҳкандагӣ дорад гуфтагӣ. 2 то душевой дорад. 5 дар хона ҳастай ва 3 то дар якум этаж, 2 тои дигар дар дуюм этаж. дӯстони азиз, хона 2 этажа ҳастай. дар 5 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша 400 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳастай дар наҳори имрӯза. дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чӯчӯда гуфтагӣ қарор дорад. 7 дар хона ва 6 сотиқ заминай. нархи хонара 270 000 сомониш мегӯяд. боз камтар дигар савдо мешавад, яъне ки савдо дар назди ҳамин хона. илтимос ба телефон савдо накунед. рақамҳои соҳибхона 938 24 00 05 қади ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо ҳатман яктаги лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд нигаҳбонат бошад. навора адуши дастгирӣ мекунад. худо нигаҳбон.